بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasahaba be n'abo bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushyira muri abo beza, Allahumma amin. Dukomeza dusobanura igitabo Riyadus Salihin, aricyo gitabo cya al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Riyadus Salihin bisobanuye ubusitani bw'abakora ibikorwa byiza. Iryo niryo izina ry'igitabo twiga, kikaba ari igitabo kirimo hadith z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam zirenga 1800. Zikaba ari hadith zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Aho ro tugeze ku muryango wa 14 muri iki gitabo, ari wo muryango witwa babun fil iqtisadi fi ta'a. Ni umuryango cyangwa isomo ryigisha gushyira mu rugero mu kumvira Imana no kutarengera imbibi Ubuislamu bwashyizeho, kugira ekonomi mu kumvira Imana, kugira imbibi umuntu agarukiraho ntakabye ngo arenga aho agomba kugarukira. Muri uyu muryango harimo hadithi zigera kuri 11. Nkuko mubimenyereye buri munsi tugenda twiga hadithi 5 zonyine gusa, zikaba ari nazo tugiye kuba twafata insha Allah, hanyuma tukaba twasoza bi'idhnir rahman. حديث تجيكو بانزاني حديث جنانا ملونغينينا كارينغي موري كتابو. يقول المؤلف رحمه الله، وما عندي تيجي كتابو الله مجري موي أريو الإمام النووي رحمه الله، الله مجري موي عندي تجرتي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. متفق عليه. حديث يتورث كل عائشة رضي الله عنها. الله mwishimire mama wabemera Imana, umugore w'intumwa y'Imana, mama wacu duha icyubahiro cyane. Aisha n'umwe mu basahaba bakiriye hadithi nyinshi, dore yuko ari n'uwa gatatu mu bakiriye hadithi nyinshi ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aisha yari faqiha, yari umuhanga cyane muri fiqh no kumenya amategeko y'Ubuislamu. Kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ijya gupfa yaravuze tuzashaka kugira icyo amenya ku idini, uzagira ikibazo icyo ari cyo cyose azazabaze Aisha. Nayo mpamvu abasahaba yaba ari n'abagabo bazaga kubaza Aisha ibyabananiye gusobanukirwa mu Buislamu. Na papa we Abu Bakr Siddiq ubwe hamwe n'icyubahiro yari afite, yarazaga akamusobanuza umukobwa we Aisha radiyallahu anha.
Aisha radiyallahu anha mu bumenyi yarafite bukomeye, yarafite n'ubumenyi bwitwa ilmu tibb, ubumenyi bw'ubuganga. Yari umuganga, dore yuko ari n'umwe mu bajyaga bavura abasirikare ku rugamba babaga bakomeretse. Yari umuhanga cyane mu byo kuvura. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe, ari amajoro yarembyemo 10, yarembeye mu cyumba cya Aisha. Yanasabye uburenganzira abandi bagore bose ati munyemerere iminsi yanjye y'ubu burwayi ndembere kwa Aisha, ariwe tuba turi kumwe, ari ndwaza. Yanakundaga no gusaba abagore igihe cyose ati munyemerere Aisha ari ndwaza, ndarwaye. Iyo yarwaraga yakundaga kurwarira kwa Aisha, kubera ko Aisha yari umuhanga cyane mu byo kuvura. Yari umuganga, yari umufaqiha, yari muhadditha. Muri hadith no muhanga, muri fiqh yari umuhanga, muri tafsira zamu cyane. Aisha yari bahar la sahila la, yari umuhanga, yari inyanja idafite wayoga ngo yirangize mu bumenyi. Uwo niwe Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu as-siddiq radiyallahu anhuma. Yari umunyakuri ndetse na se yari umunyakuri. Aisha tugiye kumvuga ibyiza ntitwabirangiza, bitandukanye n'abashiya bamutuka bamwita indaya n'ibindi bigiye bitandukanye. Allah turinde kuba twasebye uyu mugore w'umunyacyubahiro cyane. Ahubwo twabemera Imana tumwita ummul mu'minin, mama w'abemera Imana. Ya salam. Aisha rero niwe wakiri no hadith, ariko tubwira ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaravuze muri hadith igira iti idha na'isa ahadukum wa huwa yusalli, umwe muri mwe nahondobera arimo gusari. Guhondobera niki? An-nu'as mu cyaramu niko byitwa. An-nu'asu nibyo byitwa guhondobera. Bidayatu an-nawm, cyagiye umuntu abatangiye gusinzira. Twayiga kera tubyita gutsinda ibitego by'umutwe, ukazajya umanura umutwe gake gake baf gahita ugarura. Bira nibyo byitwa nu'as, guhondobera. Mtume sallallahu alayhi wasallam muri hadith aratubwira ati idha na'isa ahadukum wa huwa yusalli, umwe muri mwe nagira guhondobera, nuyumva ari guhondobera ari gusari, falyarqud, ajaryama. Falyarqud, ajaryama. Hadihi sighatul amr. Intumwa y'Imana irategeka atajarekera babanza aryame ibitotsi bigira gute bishire. Hadith igakomeza ivuga iti hatta yadhhaba anhu an-nawm, kugeza ubwo ibitotsi bigize gute birangiye. Ajyabanza aryame asinzire ibitotsi birangire mpaka birangiye. Fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'isun, Mtume sallallahu alayhi wasallam agakomeza avuga ati ngo kubera yuko umwe muri mwe naramuka saye afite ibitotsi, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, ati ntiyamenya ko arimo gusaba imbabazi cyangwa arimo kwituka. Umwe muri mwe naramuka saye ari guhondobera, hari igihe atabasha kumenya niba ari gusaba imbabazi cyangwa ari kugira gute, ari kwituka. ubwe ushobora no kwituka kubera ibitotsi, ukituka kubera gusinzira. Walidhalika mu Islam dufite hadith ivuga iti rufi'a al-qalamu an thalatha, ikaramu z'abantu batatu ntabwo zikora. Kwa kundi umuntu yandikirwa ikizi yagikoze n'umuntu yakora ikibi akacyandikirwa, ku bantu batatu bo ntabwo ikaramu zandika. Muri bo Mtume yavuze an-na'imu hatta yastayqiza, umuntu usinziriye kugeza abanje gukanguka. Ntabwo iyo umuntu ari mu bitotsi ibyo akora asinziriye abyandikirwa. Niyo waba uryamye ukagera gutyo ukinyeganyezwa kubita urushyuho uryamanye nawe, nta kibazo rwose, nta n'icyaha wandikirwa. Ariko simvuze ngo uzabyikoreshe kubera ko abamarayika bo baba bakureba. Ariko iyo wasinziriye ukarota ugakubita umuntu nk'ingumi muri kumwe, cyangwa se ugakubita umuntu umugeri, biriya byose ntacyo wandikirwa, kubera yuko manatu taklif cyangwa se ntabwo ubwenge buba bugize gute buba buhari. Almuhim, icyo nshaka gusobanura nuko hadith iratwigisha kumwe muri mwe niyumva ari guhondobera ari gusari, ajye abanza arekera aho aryame, ibitotsi bigira gute bishire, aze kuryama ari fit, aze gusari ari fit, ari fresh, ameze neza mu mutwe. Uyu muryango turimo ni umuryango wigisha gushyira mu rugero mu kumvira Imana. Ubuyisilamu ntabwo bukuvuna bukubwira ngo niba ufite ibitotsi sara uri gusinzira, la, ahubwo barakubwira buti niba wumva uri gusara uhondobera, banza uruhuke ibitotsi bishire ubone gusari, kubera yuko umwe muri mwe ashobora kwibwira yuko ari gusaba Imana imbabazi, kumbe ubwo ari kwituka ibitotsi bitagira ingano. Walidhalika rero ibi bitwigisha yuko Ubuyisilamu ari idini yoroshye, ari idini ishyira mu ngiro, ari idini itadutegeka kurengera, atari idini tuvuna, ni idini yoroshye, idini samha kuri buri wari wese. Hadith riwayatiriwe na Bukhari na Muslim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.